Ka Lumpung ka 21st Open to All Badminton Championship 2024, balapenya dak Sports and Games Committee jong ka Loompyrdi Iongpiah dorba chnong kelas dang ha kalai trik jelio, but unpen kot ha ka pra trik jelio ha Saint Raj Indoor Sports Hall Madan Ringkau tepep pale. Hashwa ka jingele kai, kaladan ka jingelang ha ka jingsa khilang umasi tempang lalu, Chairman Sports and Games Committee, Uma Kamki Kindia Secretary Sports and Games Committee, but Uma RLB mi suwer, wahech nong Loompyrdi Iongpiah nalor kiwei ki riu rangba ka Loompyrdi Iongpiah. Uma RLB mi suwer ha ka jingkren, ulet hu baka thong jong ka dorbar shnong ban penlong ya ka jingako, kalong ban kentiwi ka sap ya lek kai ki khun jong ka shnong, bat ban wanra ru ya ka bha ka met hapo ka imlang sa lang. Ula kentu ya barok kinonga shimbenta ban ya khunda ka mensim jong ka jing Iaid, bat ban emsingi ru ban penjana ya kasap ya lek kai na kapor sya kapor. Ki kerdan ya kop ha ka ni ka lumpung kinong ka kerdan under 15 boys single, under 15 boys double, 35 plus men's single, 35 plus men's double, women's single, women's double, mixed double, 50 plus men's single, 50 plus men's double, but ka men's single open, but men's double open. Iwan war gi game which house dangi on love all. The toporomi ye ni gentin. Tapi dia ngi de wo yoboromi wi le ni gwi. Wi le de dimension yo mt siang ya. Siang jen. We wa kamon wi kan tu kun rongi. Tenele nga di kita ni nga kit pok ru yang ayo boro gi nong chimenta. Wa iwa gani man ga garun kalat lani gluti pi wa wailat gluti chai jingi mo chikmat yang pi ai to wa ni sports